میوانێ me وەک گەر li kesa demek dûr û dirêj ji bajarê xwe ji gundê xwe bar kiriye û çûye metropola jiyana xwe berdewam dikir wê derê kar û xebat kiriye lê ji zimanê xwe ji çanda xwe û bi ser de ji dengbêjiya xwe dûr neketiye û dengbêjîk ew cewhera zeft kiriye û ew cewhera êdî bi xwe pêşkêşî me dike dengbêjê hêja sebrî agirî îşev mêvanê me ye. Keke sebrî tu bixêr hat. Navxêrê da vê spas ke mamoste malê ava. Tu çawayî baş û bi destûra te bi ez te bêjim mamoste û dengbêj mamosteyê me hemiyan e. Savî spas kim minnetdarim. Tu bixêr hatî te Navxêrê da. em neşkenandin spasiya te dikin tu yê bû mêvanê ekranên netew tîfî bernama reng û dengê netewî te em neşkenandin gelek gelek spasiya te dikim ser navê xwe û hemî xebatkarên netew tîfî. Keke sebrî ev çend sal e tu ji hêlîna xwe derketiyê çûyî metropola. Belê destûra we serî da hemî temaşevana silav dikim bi rêzdarî hemî dilgermiya dilê xwe hemî temaşevana pêşdarwana sala nû jî ez bêjim be sala tenduristiyê û dilxweşiyê û aştiyê û aramiyê hêvîdar in. Sala 21 bi xwe re gelek tiştê xweş bûne bûyê hêviyînin. Lewra sala borî salekî pir teşqele me borand ew hê jî em êş û azara wî dikşînin hêvîdarim ku ev sala hanê be serî da sala tenduristiya hemî mirovayê ji bona hemî mirovayê em şîfa dixwazin ji nexweşa re bi taybetî kesê ku çûn be dilovaniya Xwedê jî em ji wan re rehmet bibên. Mamoste ez demekî dirêj ez metropolê dijîm Stenbolê dijîm. Ez 12 saliya xwe da ji welat derketim bajarê agiriyê me koçê Bilîsê kir ji Bilîsê hatim metropolê. Belê. Ji 12 salî de. Belê 12-13 saliya xwe da ez hatim me belê. Ji wê çavê heta nînha metropolê em dijîn dem çine welat em çin nava Malbatê eqreba bêjin xizmê xwe em digerin. Lêv jiyana me bi peranî li vî metropolê diborînin. Ez zaroktiya xwe da bi çanda dengbêjiyê ve girêdayî bûm min demekî jî xebata mûzîkê kir jî bawekî teorîk li vir Stenbolê. Lê dilêm de her tim dengbêjî hebû li ser çanda dengbêjî hinera dengbêjî bixebtim bê me astekî. Di dilêm de her dem çanda dengbêjî hebû. Îro jî em vê çandê ve eleqederin kar û xebat li ser vê xebatê dikin. Li ser şopa dengbêjê me nemir çûne ber rehma Xweda wan re rehmet dixwazim wan bi rehmet bibîrtînin. Em jî li ser şopa wan dimeşin eger ku em bikarin qasê yani misqalekî jî kêrê vê çandê xizmetekî ku em ji vê çandê re bikin em ê bextewar bibin. Wê hêviyê ne. Keke sebrî di Malbatê de bi dengbêjî çandê muzîkê eleqedar hebû belkê tu 12 salî hatî ketî wê behra metropola ku asimilasyon çerxavê li wê derê tûştir e û tu çawa te xwe parast çawa tu giha dengbêjiyê çawa yani bandora çil te kir. Mamoste malbata min bêjim hema geştî dengbêjim bavê min dengbêj bû. Birakî min rehmetê bavê min rehmet kirin wan dengbêj bû. Rehma Xwedê li wan be. Lê viya jî bêjim herêma me yani herêma Dutawê Patnosê zanî kûraniya dengbêjan in. Yani belkî di gundê me de dikarim bêjim 30-40 heb dengbêj hebûn. Yani wisa çandeke pir rengîn hebû. Wisa em bêjin daweta da û em bêjin civakê taybet da ew da her tim dengbêj cî digirtin. Di wê demê da yani
ام بیژن تورا دنگبیجی کمنوشوپیا دنگبیجی پر پیشکتی بو جوی من یعنی او خوی هر مزن جوی سودوار کرد یعنی جوی چاندا ام بیژن مالباتی و جواتی اري راست ادي نقاش فيار نما وفتيق باب وبرا ومالبات وقنت بيش من فرق كتية مالا خديا فا دورد برسكريك نما از بيجم دواري دنگ بيجي ده استم دبيجم زماني ما باراسن يك دنگ بيجن دنگ بيجي يك مدرسة كردينة آسيا دايكي كردانة دنگ بيجيا ما بسايا سري كسي وقتهين لسر فياي مدرسة نما دايك معنا دايك ماجي مخابن هنجي البر تلفزيوني داقر كرا والوان خلاكي ريزا فيلم عاد النرن او جي ايدي زماني خو اكجبير نكن جي نما بكارتين بزماني دن بياني بزاروكي خورد بايفن ما چه دیسا هیویا ما کسی میناتا دنگ بیجی بون ام وی زمانی بپاريزن ام پرسي خو داویه بردوام بکن صعبت اخوا از خوازم تبسترانی کجمر برنامه وکه میداناته بله سپاس کن ما مستم حمی دنگداری وان دنگ بیجی گرانباه نمرن و وی چند قدیم زمارا هشتن وانا دیاری مکرنن امجی جنفش دو خراب که اگه کار امجی میراثه کی بهلن امی بختوار بن جمر با جی شانازی دو وارداجی کسی کد خازه خباتش دنگ بیجی را بکه کده مده کی بدج به چند ها را دبی براست درست بخبته کلاما سری دا چی چند خراب نکن تالان نکن جار جوت نکن یعنی ببورن هنکی او آخوهم بالا داخوهم لی راستی چه راستی دلی میشیه جبر کو ام دنهرن گله کی وی چاندی خراب دکن بچوی چاندی دلیزن دژنرات کن ام yani berpersiyarın ku em ve işte binin zaman yani ser zaman bırakes dili xane ke muhabir böyle başa لپشته چیای آگری اری ولا her tij yani dibin merv ku kete tengasi xudavje bebexte mere ki çev çiyay ase mej xavetiye bebexte agi ne kerem ki kurban sebep sebep marime seveya düşme diyar bekizle men tera hoş meskene ya de marime düşme diyar bekizle men tera hoş meskene heyve la çıka süre qasu bedene kevr küçük da çekirna qarale meda kevr ceba çüre közgün sonra qabr mene lele be mal mari meyro çendim tamam tezkir fenani seyaha gece seyahi ru dünyayı fenani safi gece sabi der cami ahmed khale keski senan ya da seremne دفکه دوره شال دست من پوستگی عبدال نامل مورکری به مال ماری میاو ایرو چند ام تمام از دگر ناگر بدن بلند ریت تنن لیلی آخین آی تو مکرا مکرا انی لی لا ويلا مكرا مكراني بيوردام خريب درد جراني كلها بدرماني
سانجا حلبه تنیا دهوکی قیران قطران سوزلان دو زبان وردی بوزانی کلیل کنار خورتانی چیچه قادس خیزانی درد به درمانی که دی جان بدن برانه که به جان بدن میره بسلمانی ویلات کابری گش مزه قاپی عمله پر سرو که بازار شروع که ویلات خیرج بازار خوندیو داوي داوي سبب الترجان يا عمري من لي اخلي لي واي 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 سبب يا 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 سبب معرمه دشم ديار بكجدلي من ترى قنترة خوش قنترة یاد معرمه دشم ديار بكجدلي من ترى قنترة خوش قنترة هيوي لحظ هزار مالت اذا بقيد وبدفتره سر بدن ديار بك دار قدي سر روج دا كدي درگوان درگه کردن در ابدان بره کوشک سرای قرال لسر نام نشانه کرچ خورتان لبره دبه کچک اسمر لاو دیل بره خزه ما پوزه کل شام خاج سرکان و آلت زیر زر ناوی من کچکت تم لسر لولا وكوبي بطوت ورزار زمان دفيت قلم سنگ بريم دفتر بمال ماري ميو داتو داري ولاد خريبان قربتهم قاسك ادري زمن خواب تواي بني سجال سر لي خي اي تو مكرا اني لي دویلا مکران بیاردم خریب درد گران کلا به درمان ساز حلب تنیا دو کی قرا قطران سوزلان دو زبان ورد بوزان کلی کنا خورتان درد به درمان که دی جان بدن بران که به جان بدن میره بسلمانی ویلات کوبری گش مزه قاپی عمله پر سوری که بازار شروع که ویلات خیرج بازار خوندیو داوي داوي سبب الترجان يا عمري من لي اخلي لي واي واي سبب قریبه مال ماری میدشم دیار بکشدلی من تراقان ترددنه یاد ماری میدشم دیار بکشدلی من تراقان ترددنه لا یکی سینان یکی جدد نیرو چندم تمام بوم فنانی سیاح که رو دنیای در کوچه کلان دیار بک گراندم بالا خبردای پیر هفته زمان البدیان رو نشتنه تاشي كل كي خرسنا فساد شيطان خكرنا دبيكر يقر في العكسي قيزابي فاكزي شابردان دهفدنا لا وكوبي بطوت ورئيل عشيرة مال بابي ماشيرة كي برقرانا قالوا الشباي شبيا كشنا تي يا عظام بردانا من تورمي بكلنجي خذ جهد سولي دهسنا درباسي وادي بحراب بمراخي خالق عالمي كل نزانا ومجكنا قال قوات هوج كنا بيج قاندار وقاتل عدي وبابي مكوشنا مخونينا قال قوات هنا شيء ذهبتنا بيج خوش كبراي ذهبتنا قال قوات بزي وين نشفتنا بمال مارمي ام بيج بابي ما يك ياد مارمي بير داي كمدن لي يا خير اي تو مكرا اني لي
دا ویلا مکرانه بیاردا مخریب درد گرانه کلا به درمانه سانز حلبه تنیا دهاکی قیرا خطرانه سوزلانه دو زبانه اردی بوزانه پلیکانا خورتانی چیچه قادس خیزانه درد به درمانه کدی جان بدن برانه که به جان بدن میره مسلمانه ویلات کابری گش وزه قاپی عمله پرسری که بازار شروع که ویلات خیرش بازار خوندیه داوي سبب أثر جاني عمري من الليل أخلي سعد خوش هر هبي باشتر بی ما